ka Shillong Lajong FC kala menyelek kai bha hakaba kalala ban Pynliem ya ka Mawlai SC da R la shikol haka final jongka OC Blue Shillong Premier League aja phasau ban yo ra ya ka nam la du haka sin basan nakaliang ka Lajong wa bhe chetri bat usam shafrang lato kilayo ban thep ika kol kat ba nakaliang ka Mawlai udaman bhalang khan ulayo ban thep ya ka penalty wat la kilaya khai haka jing yo point hinre ka jing job jong ka Lajong ya ka jing elek kai hapring jongki bat ka jing ya per kol kala pelong ya ka ban yo ra ya ka nam la du ukong san hagani sngi Menteri Ketenat Sports and Youth Affairs Zuba Shaklir Wajri ula sam ki kusnam bat ki check Menteri ula penkut no ya ka samoya lek kai jong usnam arja phosau da ka ba penhiar ya ka lama jong ka SSA Kamayo begitu rentar lang ketika Sanmit nak kebentar ketika Shillong Premier League season 24-25 naik yang player bro atlet team kata ka Mawlai berkunjung ke Shillong Lajong di nakaliang Lajong haru manung semtanya kepor nangit di paibar kami ya Islam di masuai tang kita di Philippine kickbox dengan yo man congratulate nak kebentar ke Shillong Lajong Akabayo, ia kapakan ra, ia kenam job jom kani ka Shillong Premier League 24-25. Kita ini kinting kemudian naik ke paro di dekat Shillong Sports Association. Buat tunjuk ia di official satu basketball. Kita ini kinting kemudian di situ. Mentang ini pe ya ka Jinglong